Evo sad ćemo vam pokazati kako izgleda Pevko Hori ujutru kada nema gužve. Pokazat ćemo vam cijelo šetalište i skrenuti pažnju na neke restorane, tavernice i mesta gdje možete kupiti sladoled. Sad se nalazimo ispred Bakalisa, riblji restorana, najpoznatijeg, postoji i u Haniotiju. Ovdje uveče vidjet ćete izuzetno popunjeno. Kola prolaze, tako da prolazimo i mi kolima. Tako da vidjet ćete kako to izgleda. Porky's Grill. Tu imate dobar gyros. 5 evra je gyros sa svim prilozima. Ako je neko smješten u Haniotiju, Polihronu, Kriopigiju, Kaliteji, Afitosu, uveče može doći i posjetiti Pevko Hori i parkirati se na ovom velikom parkingu. 10 evra je parking. Po danu, znači možete doći ujutru, parkirati se i ostati do uveče i platiti 10 evra. Parking je ogroman, tako da mislim da je to ok cena. Jeste to ako ćete ostati i sat vremena, ali ne isplati se doći na sat vremena. Imate veliki izbor, pored Bakalisa, ribljih restorana, kao što je ovaj Paralia Los, imate restoran Lahos. Ko voli ribu i te morske specijalitete, ovdje može naći sve što ga zanima. Pogotovo što je ovdje predivno je što su stolovi na samoj plaži. I ako dođete na vreme možete uživati u zalasku sunca i zvuku talasa koji su bukvalno na metar od vas.
Takođe, pored brojnih restorana, na samom šetalištu imate i nekoliko supermarketa gde možete nabaviti sve ono što vam je neophodno. Voda, pića, eto neka hlebove, naravno sladolede. Trenutno evo u 8 ujutru većina ovih prodavnica je zatvorena, a vidjet ćete kako uveče sve to oživi i dobije sasvim drugu nijansu. Ovdje je plaža jako sužena, pogledajte, imate samo jedan red maltene ležaki ili eto po jedan suncobran ljudi mogu da stave. Postoje tako delovi, suženi delovi baš u Pevkohoriju, ali da kažemo plaža je dosta dugačka i ima mesta za sve. Nekad morate malo da pešačite više ili manje, sve to zavisi gde ste smešteni, ali možete iznajmiti ležake, a možete i postaviti svoje suncobrane. Naravno ako dođete na vreme rano ujutru, jer neki ljudi postavljaju već od 6 ujutru suncobrane, tako da ako ste zainteresovani da svoje letovanje provedete isključivo na plaži u Pevkohoriju, onda ipak morate poraniti da biste zauzeli bolja mesta. Ovaj kafe Horizon koji sada snijamo je uveče popunjen, ima ove stolice pored same plaže, pored same, da kažemo, pored samog mora. Tu se uveče služe kokteli, pića po želji, a preko dana, kao što vidite, možete iznajmiti i ležakice, a možete i sesti na ove stolice i po ceni pića provesti vreme tu. Odmah tu nalazi se ovaj, da ga nazovemo, klub La Tortuga. Takođe ima stolice uz obalu, ima svoje ležaljke. Uveče je to puno omladine, moderna muzika, tako da izlazak za mlade je ovde ekstra. Kao što vidite, kafić do kafića, restorančić do restorana, tako da imate stvarno jako veliki izbor gde ćete sesti, sve zavisnosti od toga. Svako pušta različitu muziku. Ovde je sladoled, 2,80 je kugla, 5,52, 7 evra su vam 3 kugle. Ako pogledate naš video iz Haniotija, vidjet ćete da su tamo u Haniotiju 2 kugle 5 evra. To znači da je ovde za 50 centi skuplje, ali ne mora znači da je bolje. Recimo, mojoj supruzi se više sviđa u Haniotiju. Ukusnije, sladoled izgleda kvalitetnije, tako da cena diktira svoje. Ovo su vam suvenirnice, kao što možete vidjeti neke cene magneta, tobe za plažu, naočara za sunce. Stvarno jako veliki izbor i cene su stvarno različite, a opet da kažem, sve u zavisnosti od toga šta želite, bukvalno svako može da pronađe sve ono što poželi. Po okej cenama.
Na ovom šetalištu također, kao što možete vidjeti ovdje levo, postoji par tih velikih širih ulica koje vode ka magistrali, koje također imaju restorane, koje imaju prodavnice, suvenirnice i također ih ljudi koriste za šetnju. Znači, nemate, da kažem, samo ovo šetalište uz more, imate i par poprečnih ulica. Ovdje je, kao što vidite, velika igraonica, da je tako nazovem, za decu sa mnoštvom ovih zabavnih stvarčica i vožnji i onih hvataljki i ovih udaranja, ovih boksera i šutiranja lopti. Da kažemo, žeton je metalna ona kovanica od 1 evra. Ukoliko nemate tu metalnu kovanicu od 1 evra, postoji ovdje šalter jedan gdje čovjek vam može usititi. Ovo su, kao što možete vidjeti u našem videu iz Haniotija, delfina onog. Ovo imate u Pepkohori. Kultura koja ne znam šta predstavlja. Ako neko zna, može da napiše u komentarima ispod. I opet još jedna od tih ulica koje vode ka magistrali, također sa kafićima i suvenirnicama. Idemo dalje, odvešćemo vas do ovog čuvenog mola u Pevkohoriju sa svetionikom na kraju. Eto, vidjeli ste najvažniji deo šetališta gdje je uveče najveća gužva. Naravno, to traje još ohoho, ali tamo su većinom smještaji, nema puno kafića i restorana, tako da je tamo i manja gužva. Tako da ćete vidjeti i uveče kako sve ovo izgleda. Evo sad idemo do ovog mola da prošetamo, to je još jedna odrednica, da kažem, gde se nalazite odnosno na mol, da ste s leve ili s desne strane. Dobar dan. Dobar dan. Koliko su izleti ovi? Koliko je sada da se ide do... Do preko puta. Tako je. Uzmite ovaj program. Prvo recite mi, jeste sa kolima ili autobusom? Kolima. Pošto se više ne kreće odavde, ovo je zatvoreno već 2 godine. Aha. Krećemo sa Ksenija plaže, to vam je 10 km odavde. Znam, gdje je Ksenija plaža. Tamo u 9, u pola 10 krećemo, u 5:15 se vraćamo. 25 evra sa ručkom, 25 evra sa ručkom i jednim pićem za odrasle. Deca do 12 godina 13 evra. To je varijanta kad se ide kolima. Ali dobro, što bi plaćali po 5 evra više za autobus kad imate kola. Tako je. Da, znam. Lepo je. Sveti Nikola Brod, 4 toaleta, tuš, bar, muzika. Idemo samo na Sitoniju. Ovo je prvo kod Spalatoostrva, ovih malih, jedna plaža, kupanje sa brodova, druga slika, pola sata. Siđemo ili stepenicama ili sa druge strane se skače. Posle toga se ide u Toroni, ona je bila prestonica ovog celog kraja, osnovana u 8. veku, ona prva slika, pre naše ere, razrušena u 15. veku. Ovako priđe brod, izađemo direktno na obalu, plaža je 5 km, najsitniji zlatni šljunak. Ostaćemo 2 sata tamo. Posle toga čak pohovana piletina, veći sendvič, kruasan, vino ili sok.
obilazak Porto Kufo. To je najveća prirodna luka gde su nekad bili gusari nemačke podmornice, NATO baza. Čućemo istoriju mesta. Obalom nazad, ovo ostrvo što liči na Kornjaču, 45 minuta za kupanje sa broda. Dobro, i kad se rekse u 9? Tamo u 9, 9 i kad se vraća? 5 i 15. U 5 i 15. Ponedeljkom imamo ponedeljak, sreda, četvrtak imamo po 2 broda, tako da se podelimo ako je gužva. Evo sada idemo da potražimo stari deo Pevkohorija, čuli smo da je jako lep. Evo sad se nalazimo ovde ispred pošte, to je odmah iznad kružnog toka. Ovde je crkva, mislim da je crkva Svetog Nikole, kako su rekli, i sada krećemo gore uzbrdo. Rekli su nam da ćemo tu izbiti na neki lep trg, stari, pa ćemo sad to da proverimo. Rekli su nam da ovde treba da skrenemo desno. Tako da skrećemo desno i idemo. Evo ove romantično mestašce, sad ne znam, ako bi uspeli večeras da dođemo ovde, da vidimo kako je ovde uveče, sigurno je sve ovo puno, ovi stočići. Sada ćemo da vidimo. Evo čak ima neki market. Elenika market. Što je to? Mislim, to je to. Ko voli da vidi malo ovaj stari deo grada, može to da pogleda, vidi. Onako, malo je uzano, par tih, da kažemo, tavernica, restorančića, kafića. Kažu kao ovde jedu lokalci, piju lokalci, nisu cene iste kao na šetalištu, ali evo vidimo ovde točeni mitos je 4 evra, toliko i na šetalištu, tako da neke razlike u ceni nema. Uglavnom je cena ista kao da ste i pored mora. E sad, ko voli ovaj, da kažemo, duh nekih starih vremena, može ovde da dođe i da uživa. Evo ovde veliko točeno pivo je 4 evra, kokteli su 9, od 9, ali toliko su i na samoj plaži. Tako da, eto, opet sve zavisi od afiniteta. Da li ljudi hoće na samoj plaži, pored mora, uz
zvukove talasa, da piju koktel ili će ovde doći. Eto, to je to, obišli smo taj kao stari deo Pevkohorija. Evo još jedan ovako lep kadar na crkvu koja se nalazi sa gornje strane magistrale u Pevkohoriju, ovde gde je kao ovaj stariji deo grada. Znači, Bugaca, znači topla preporuka za sve koji dođu u Pevkohorije, znači Bugaca Kostas. Pojeli smo 2 bugace sa mesom, popili jogurt i poneli još 3 bugace s mesom, 1 sa sirom i 1 slatku i sve to smo platili 23 evra. Isto da znate, evo sve je to u ovoj kesici. Znači super je, kao naš burek, eto, možda i lepše. U odnosu, naši bureci se razlikuju od pekare do pekare kod nas. Znači ovo je kao u nekoj najboljoj pekari, da vam se najviše svidao neki burek, recimo sa mesom, ko voli, to je ovde. Mislim, to je moje mišljenje. Dosta su posećeni, imaju dobar promet, evo sada je, ne znam, 11 sati ujutru. Recimo, već im je nestala bugaca sa spanaćem, imaju još uvijek s mesom, sa sirom, imaju slatku. Tako da, ko voli, nek izvoli. Znači, za sva motorna vozila je zabranjen prolaz kroz ovo šetalište od 19:30 do 00. Da znate. Dotle se može prolaziti. Mi smo prolazili mimo tih vremena, ali vodite računa. Pogotovo ovde u
ove godine, a možda i svake godine, jer nikad nismo letovali do sada u Peko-Horiju. U Hanjotiju dok smo bili nismo nikad videli nikoga. A ovdje ih baš viđamo na svakom ćošku. I uveče patrole i po šetalištu šetaju, zaustavljaju ljude koji idu u jednosmerne ulice ili se pogrešno parkiraju, tako da ako ste u Peko-Horiju povedite računa što se toga tiče. Sad ćemo svratiti u apoteku da kupimo čuveni counter pain koji svi naši ljudi kupuju kad dođu u Grčku. Sad ćemo da vidimo da li to imaju. Evo, našli smo counter pain. Nećemo sad to da baš reklamiramo zbog, ne znam, da neki YouTube pravila, ali znači ovdje postoji u apotekama ispod 10 evra je jedna ova kutija, jedna tuba. Ove dve su ispale 19,60. Tako da je 9, nešto. Nisam ja baš dobar u matematici. Ovo je suvenirnica iznad, da kažemo, tu magistrale. Pa kažem, ne postoji neka ogromna razlika u cenama, bukvalno možda za 30. Čak i na samoj dole, na samom šetalištu pored plaže možete naći u različitim prodavnicama različite cene. Ne mora znači da je dole skuplji u odnosu na ove gore. Recimo ovde na magistrali smo jeli gyros za 5,5 evra, a dole pored same plaže smo jeli za 5, tako da nema pravila. Čisto da znate da kao morate ići iznad mora, to gore na magistralu, da biste ne prošli jeftinije. Verujte, možete proći jeftinije i dole pored same obale. Nema tu pravila. Inače, sam Peko-Hori pun je tih mini marketa, prodavnica, bukvalno možete kupovati svuda. Ako vas ne mrzi, probati svaki ući, vidjeti razliku u cenama. Imaju Masutis i Discount Mark kao mega markete. Ostalo su ovi mini marketi, prodavnice. Evo gorivo da vidite koliko je u Grčkoj. Dizel je 1,998. Evo sad ćemo probati i ovu slatku bugacu, da vidimo. Odlično je. Odlično je, stipali su cimet i šećer u prahu odozgo, ali njen je ukus predivan, tako da svaka preporuka za
Kostas. Inače rade od 5 ujutru do 2 popodne. To im je radno vreme, da znate, tada možete doći, stvarno vrhunska bugaca, svaka preporuka. Eto, toliko za ovaj put. Proveli smo vas malo po starom delu Pevkohorija, jeli smo bugacu, vidjeli ste malo kakvi smo magistrali, bili ste s nama u apoteci i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!